Ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha uNyazi. Baba Nkosi yamakhosi, sengiguqe phambi kobuso bakho. Nyazi lwezulu ngicela amazwi. Noma mabili noma mathathu. Engizowakhuluma kubantwana bakho baphile Nyazi lwezulu. Ngicela ngamavesi nje ambalwa engoma yekhulu namashumi amabili nesithupha 126. Ngicela ukuthi ngayo le ngoma ukuthi uShemba asondele eduze kwami, bese eduze kwami ngibe umbhobho mina, khulume yena. Amen. Kuphakama sabela wena ngicela incwadi ekaGenesis sahluko esesine. Ngizoshesha nje nabangcwele ngoba njengoba silapha nje na sonke siyazi ukuthi sibizwe izwi elithini. Njengoba silapha nje na sonke siyazi ukuthi siphume emakhaya siphethe ini imithwalo emingakanani esoyithulula lapha. Ngenxa yothando maNazaretha lokuthanda uNkulunkulu wethu uNyazi lwezulu. Akekho umuntu ongakaliboni ukuthi uNyazi luNkulunkulu emhlabeni nasezulwini. Sithema silapha nentabazwe
lwayiveza nje nobala azange luyifihle eBethlehem lamaNazaretha. Kodwa ke mhlawumbe abanye abantu abazwanga ukuthi uNkulunkulu uyayiveza ukuthi uThixo. Uthi mayephethe inkonzo, uthi ngathi mangabe ngisemotweni ngibona umuntu noma umshumayeli ophethe iladi ehamba ethempelini, ngabona ukuthi uphephuka nalo uyahamba impela uyoshona. Uthi wagcina selibamba manje iladi, walibamba ngamandla onke anawo, wagaxa isandla ngaphezulu kweladi ngendlela umoya wawiyiwona. Uthi ngayibuka lento ngewindi ngathi hayibo kwenzakalani, kusho uShembe. Uthi ka sekulandela ingane yesihlalo, uthi ingane yesihlalo, uthi ke yona ke hayi maNazaretha kuyafanele thini ibonge leyangane ngoba ukubekwa ngomunye umuntu eyizosuwisa isihlalo. Ngendlela nje umoya wawunamandla ngayo. Kodwa ke khona lapha akhombisa khona ukuthi uNkulunkulu. Lapha akhombisa khona ukuthi uNkulunkulu futhi akaceli komunye umuntu. Noma ngathi yena esikhohlise kancane athi hayi noma umunye umuntu angayitshena ukuthi uShembe lona okhona uyecele kwenye indawo, akaceli kwenye indawo kodwa uyena olawulayo. maNazaretha ake ngikhulume nayo indaba. uShembe usuke ekhona ehleze esihlalweni, uyena osuke elawula. Ulawula lapha lawule nasezulwini ngesikhathi esisodwa. Lapha eJudiya uze wathi mina ezami indawo ezimbili, ngikhona lapha emhlabeni ngikhona nasezulwini. Kade shizolo nje ngesabathe eJudiya ethi ezami indawo ezimbili. Angifani nabantu abakhona emhlabeni. Njobe elawula eJudiya nje ulawula phezulu ezulwini. Namhlanje ulawula lapha nekwandeni ulawula phezulu ezulwini. uShembe usesihlalweni uyena olawulayo. Ngaba inkinga ke nje ke emhlabeni mabe ngahle kuqhamuke umuntu umumbe mhlambe egcine waphenduka kuleli bandla eyifikele nje mhlambe eyigulela. Sho njalo umdala wenzuko eJudiya uthi ziningi indlela zokulanda abantu lapha ekhaya. Abanye bafika begula, abanye bafika ngamaphupho, abanye balandwa imindeni yabengasekho, njalo ziningi indlela. Mhlawumbe umuntu ayifikele nje lapha ayiphendukele, mhlawumbe azalweke agcine segqoke nje lengube efana neyami, agcine sefuna ukulawula kanye noShembe ngoba ebona ingubi inombala omnyama, agcine sekondiseka namandla okulawula. Munye maNazaretha olawulayo, unyazi lwezulu kuphela. Uthi ke lapha na ke eBethlehem lamaNazaretha intabazwe, uthi ke ngathi mangabe mina sengiphuma ngiya khona ethempelini, uthi ngaqoka ngaqeda ngase ngubamba umjimba ngubamba ngaso zombili izandla ngawuthi kodwa sengisifakile isigqoko ekhanda ngase ngithi isigqoko ekhanda ngizi usibamba. Hey, niyawazi umoya maNazaretha ungakanani? Uthi ngathi isigqoko ngizukusibamba. Useyasikhohlisa ke. Uthi ngase ngicela ko baba mkhulu nako baba ngacela ukuthi beyibona basibambayo. Uthi ngase ngihamba ngethempelini. Uma uthi ubheka ivideo yakhona maNazaretha indaba enkulu alikho nangelilodwa ilanga lapho ukubone khona ukuthi ubaba ugqoka isudu enjani maye ethempelini ngaphandle kwalapha yabonakala entabazwe ngendlela umoya wawuyiyona eyibambile ingubo umjive ubambile uthula uthe du kodwa uphephuka uvela isudu ngaphansi ayigqokile kodwa isigqoko zange sisuke ekhanda. Ubani lo maNazaretha? Isigqoko nje sithenje chwa ekhanda azange sisuke. Esithenje chwa esibeke nje na uphi lo muntu ophethe iBhayibheli? Funda Genesis 4 iqale nje evesini ungatatazeli. Nawe undwandwe ethi angatatazeli uthi ayinegazi. uAdam. Yebo, uAdam. Wamazu Eva umkakhe. Khona indoda ke eyakuthiwa uAdam. uAdam ke wathi mayeseganiwe wayeseyamazi umkakhe. Kade kusho umfundisi uDube. Kade silapha neGibisi lamaNazaretha. Ngiyanihlephulela nje phela ngiyanihlephulela ngoba ngiyalazi nina ningayi uhamba umhlangano. Wakhulela. Asambe kancane lokho zana mshumayeli.
uthi umfundisi uDube mayephethe inkonzo anti ngiphekwe inkonzo impela uthi kukhona into okuthiwa i-photocopy uthi ake nginichazele dini i-photocopy uthi i-photocopy indaba enkulu ngoba thina sasithi mangabe sicela intombi singaphinde siyibone kodwa sibone i-photocopy yini i-photocopy na sibone isithombe sayo yayishuthi isithombe intombi bese ikuthumelela isithombe bese uhlala naso isithombe usifake lapha angazi noma babeyifakane ihlabelelweni ngemovie ithombe zeintombi uthi yothi uyibuka lapha ke uphenye uthi uyibuke khona iyona photocopy leyo ngeke uzumazi lo muntu lowo ngeke uzumazi kodwa kuyoze kushaya isikhathi lapho ufika khona nampo umdluli bakufake lapha eparadise bese bethatha isandla sentombi besibeke phekwe iBhayibheli bese bethatha isandla sensizwa besibeke phekwe sentombi bese uyikhathi ke ngalelo langa ke usukhululekile usungamazi umngakho indaba enjalo sho njalo uDube egibisile umfundisi uDube uthi bungeke uzumazi ithini ke incwadi eMshumayeli eseganiwe kuAdam wathi awuvele nje umuntu umazi ungaganwanga ngithi Mshumayeli eseganiwe kuAdam wamazi umkakhe wakhulelwa wayesekhulelwa umka Adam wazala uKhayini wathi ngizuzile indoda kuye uJehova ibambeke Mshumayeli njoba silapha eNazaretha ingcwele sendabeni enkulu kakhulu yonyazi kodwa nemizi yobaba siyathanda ukuyakha kwenzela ukuthi ingapheli lobubuhlo omnjena obulapha buhlale bukhona njalo ngakho ke kayikho intombi noma insizwa akekho umama noma ubaba ongathandi noma ongajabuli mangabe kuthiwa uthe mangabe ebamhle umakoti lapha ekhaya wathi mayebeletha nje wasethola insizwa usho njalo lokuzana uMshumayeli anti usho njalo uMshumayeli babe sebethola indodana mabethola indodana basejabula uAdam wajabula uhamba phekwe ihlahla wathi namhlanje ngitholeni awufunde futhi uMshumayeli waphinda wazala uAbel cha phindele emuva wathi ngizuzile indoda kuye uJehova ejabula wathi ngithola insizwa ngiyalibona leli khali kababa ethi lizokuma ngiyekusho abaShumayeli ke nathi sisho mase simi ngenhla kwendlu elingana wena wedwa ukuthi ukuthula akube kuwonke lomhlangano igcineni kosuku khona indawana egcina ifundwa ukuthi sajabula ngosuku lokufika kwakhe nikhona eNazaretha kodwa namhlanje asazi ukuthi uyakuphi lapha yakhona uzolalaphi uzohamba phi imini yonke uzolala edleni uthi ke uMshumayeli ke wathi uAdam ke namhlanje ngizozindoda wewe nje uzuzindoda ngempela namhlanje ngizozindoda nawe nje ubulapha njena uyitshenti lezi izingane oyizele uzele izingane zangempela laba fana unabo nje uyitshenta amadoda impela njengoba ngiguqela lapha nami ngitshenti ngizela amadoda nawe nje ubuhleli lapho nje uyitshenta uzela amadoda azokwakha umuzi azolondela unyazi azokwenza izinto ezinhle emhlabeni nakubantu bonke ozake awuzukhathala Mshumayeli sihamba nawo kancane manje waphinda wazala uAbela mayesephinda wayesesheshisa eduzane uAdam waphinda nje eduzane wasephinda eduzane wayesezala uAbela wayengumalusi wezimvu ake ngiyichazeke le ndaba ingakafiki ke uAbela ngoba ungowesibili angiqale kuloqala uKhayini yena waye umlimi womhlabathi uthi umfundisi uDube amaNazaretha ayazenza zonke izinto kodwa ahlulwa indaba eyodwa njena ukuthi alandele lento ebhalwe esihlabelweni lapho ukuthi ekupheleni kwalomthandazo thabatha igeja ulime uzophila ngakho besiphethe inkonzo ekseni ngesabatha ngalesi sikhathi lesi thabatha igeja ulime uzophila ngakho ke lensizwa lena uKhayini yona yayikwenza lokho kushiwo uShembe lapha esihlabelweni ukuthi ekupheleni kwalomthandazo wokuvuka
thabatha igeja ulimo uzophila ngakho yayilima umhlabathi ilima yonke into emnandi emhlabeni ubhatati lulinywa yiyo amadumbe yiyo amazambane yiyo ngisho namakherothi imbala nespinashi sasilinywa yiyo yayilima yonke into itshala ngisho namathanga kodwa lesibili insizwa yona ayangalandela umna womdala yase yona ke yelusa izimvu zikayise zikaDamu ake ngichazeke le ndaba ukwelusa ke ngoba iBhayibheli mshumayela awuzukhathala iBhayibheli mshumayela alichazi ke ukuthi ke uma umuntu njengoba wavele welusa izimvu nje wayeseyithathe ephi izimvezelwe ngakho kodwa uyayibona ningi indaba eqhwayo lezi izimvu lezi ke azelusayo ulusa izimvu zikayise uma ingane lapha ekhaya izelwe noma kuthiwa yeluse inkomo njalo ngonyaka ihola inkomo futhi ihola isithole njalo ngonyaka abavangeli niyazi lonto ihola inkomo kodwa mayilusa amagusha kizimvu ayiholi ngonyaka ihola ngenyanga ezintathu njalo emva kwenyanga ezintathu iholani igusha elisithole emva kwenyanga ezintathu iphinde ihole elinye igusha elisithole emva kwenyanga ezintathu iphinde ihole uthi uphela unyaka isuke sineyithole ezine nikhona amaNazaretha wayenjalo kuAbela wagcina waba nezimvu khona lapha esibayeni sikayise incwadi yedibhi yodwa ezikayise ke phela mayise isibayeni sikayise nikhona amaNazaretha incwadi yedibhi yodwa kwangezona ezakhe kahle kahle ezikayise kodwa noma zaseyifakwe phansi kwegama lakhe kodwa ekayise usuke ethi ubaba ngifuna ukubona mntanami ukuthi lezi impahla lezi ziyakuthanda yini ulimi lokukhuluma lolo sengifundisa lezi ingane ezincane ngifuna ukubona ukuthi ziyakuthanda yini awutshela ukuthi unesibaya sakho khona lapha esibayeni sikayihlo cha awunasibaya lapha ngifuna ukubona ukuthi ziyakuthanda yini zizozala kanjani oza nayo ke mshumayeli uKhayini wayengumlimi womhlabathi womhlabathi kwathi emva kwezinsuku ezithile mana-ke kwahamba isikhathi kwase kufika indaba enkulu kwafika usuku lokuthi abantu bonke baye eTafelkop nikhona amaNazaretha yini manje kwafika ukuthi bonke abantu baye eTafelkop bayapha eTafelkop abantu babelapha nje bayonikela nikhona amaNazaretha kwafika umhla ka-11 November bonke abantu abaye eTafelkop bayoshaya uthando lokuthanda uJehova oza nawo umshumayeli uKhayini waletha izithelo zomhlabathi ya siyimpela sisevangeli impela nango uKhayini ke njengoba senza umhlabathi ke usethatha zonke izithelo zomhlabathi uza nazo eTafelkop uyilayisha enqoleni uzonikela kuJehova unyazi lezulu nantu ya aniliboni ini maNazaretha bo sifuna indlela yokuya ekhaya Jehova inkosi yethu umdali wezulu indlela washaya isikhathi lezi insizwa zaseziphuma umhla ka-11 zaseziphuma iqonda kuJehova ziyonikela
ithi inkosi enkulu yasekuphakameni la ngaphuma sikothe nabalatha labahangula ithi angibazi labafana ukuthi babazi kanjani ukuthi kumele banikele ngoba ibona abantu bokuqala bokunikela oza nayo zibe umnikelo kuJehova. yebo uAbela waletha amazibulo ezimvu zakhe. usuyike right uKhayini waletha ke zonke izinto wathwala amaqoma anamathanga anespinach anocarrot anobhatata eletha phambi kwaJehova ezonikela phambi kwaJehova uKhayini lo ngoba wenza umhlabathi uAbela ke yena wayeseletha ke amazibulo ezimvu zakhe ezinjani na ezinonileyo uJehova wabheka uAbela nomnikelo wakhe. Ngiyabonga baba ungaphumula kancane ufake umunwe nje lapho kodwa ungayivala uhlale phansi uphumule kancane uJehova wabesebheka uAbela nomnikelo wakhe yini abheka uAbela na ithi inkosi ilanga ke angimazi lo mfana ukuthi wayazi kanjani ukuthi kuyanikelwa ngento ewumphefumulo yena umuntu oqala wanikela ngento ewumphefumulo mhlawumbe ngenzeka ukuthi njengoba ulapha njena ugijima zonke intaba ufika eKhenani mhlawumbe waqala ugijima uya phezulu entabeni yasenhlangakazi manje usuya eKhenani uya eGospel uya eJudea uya eLinda uya yonke enye indawo kodwa kwazi unikele ngomphefumulo ngenzeka ukuthi uNkulunkulu usumgijime umlandela zonke lezi indawo kodwa kwazi unikele ngento ephefumulayo lithi iBhayibheli elifundwa umshumayeli lithi uJehova webe besembheka uAbela wathi wayese angazi noma wayifakile izibuko maye wayifakile wambheka ngenhla kwezibuko wathi kanje wambheka ngaphezulu kwezibuko nikhona baba ngene wambheka ngaphezulu kwezibuko wabona lona uKhayini ukuthi hayibo uJehova wazi wambheka ngamehlo ngampela ngenhla kwezibuko uAbela ngenxa ukuthi uletha wabona ukuthi hayi khona usho ukuthi mina angishaye phansi ngidlale kancane mina hawu batata ongaka madoda uthi ngidlale hayi wabona ngidlale kancane uNkulunkulu wabheka lona olethe umphefumulo yasuka indaba lasuka udweshu ngoba ibalimazile abaningi abayithandayo ibalimazile Wayesenyukubala uKhayini unyukubalelani na unyukubalela ukuthi uJehova ubheka lona umne wabo omncane nomnikelo wakhe wayesenyukubala angikwazi ukunyukubala mhlawumbe kube nginebadlane elithe ukuthi mhlawumbe ngabe
ngabe ngiyazi abantu baba njani mabenyokubala ukuthi ngihlezi ngiyeva capacana nje noma ngingayifaka ngiyibuka wayenyokubala uthi Jehova unyokubaleleni hayibo wekhayini unyokubaleleni na unyokubaleleni na wanyokubala kangaka ubuso bakho babubi kangaka ufuna ukufunda kodwa akambhekanga uKhayini nomnikelo wakhe uKhayini wayethukuthele kakhulu wagana unwabu babunyukubele ubuso bakhe base bunyukubala ubuso bakhe awunyukubale emshumayeni into eyibona ke inkinga nje nokuthi unyukubala iNazaretha sikhonzana lo lapha lithi lizonikela ngoba liphethe umnikelo walo seyanyukubala manginikela ngo200 lona linikela ngo50 rand ushitsa dinga ukuthi dinga unyukubala umuntu uma ngiphethe iphepha lika 200 nginikela ngalo wena unikela ngo50 rand uzonyukubala ke ukuthi nginikelele ngephepha elikhulu imali nami inikelela unyazi ya oza mshumayeni wathi uJehova kuKhayini uthukutheleleni weKhayini na ubuso bakho bunyukubalela banyukubala bambu bibanjena nje yini uma ulunga awukuphakanyiswa na mawulunga uJehova uyamncenga uKhayini uthi lalela weKhayini ngani yami salusolunga mangahlulunga nje uzophakanyiswa khona lapha endlini ungakaphumeli ngaphandle uzophakanyiswa khona manje nje mawuke walunga ubuso bakho bachachamba babuhle ya kepha uma ungalungi isono siqaphele ngasemnyango kodwa mawungalungi uzothi uphuma eminyango ubuphuma nesono mawungalungi nje uzothi uphuma eminyango ubuphuma nesono uzomsuseqile isono ngoba awufuni ukulunga kodwa mina Jehova ngiyancenga ngithi ke shintsha awushintshe mzalwane kusho Jehova shintsha mzalwane uzoseka lesono lapha eminyango uzothi uphuma eminyango ubususeqile mawungalungi iyeke phumula baba Mshumayeli sengizoyisho nje ngekhanda sengizohamba nawo ngekhanda ngizohamba nawo yonke ngekhanda lensizwa uKhayini ayangashintsha nisho ukuthi ngenze kube nalapha endlini khona abantu abangafuni ukushintsha angikholwa kodwa uthi lapha ngaphathi kwelendlu khona into onyokubela enganyokubelelani nje ngenxa umnikelo yaba nenkinga ke lensizwa kuthiwa uAbela ngenxa umnikelo yanikela ngamagusha akebhezelayo ngezimvu ezicebileyo ngezimvu ezinonileyo uJehova wasembheka waze wehlisa izibuko wambheka ngehla kwezibuko phela uJehova eyifaka izibuko eMaNazaretha niyazi into uJehova elifaka izazi bo ma umuntu ungalifaka izaza nje uzazi ukuthi usesemva kakhulu phela nesilandela unyazi eMaNazaretha silandela unyazi ngikhona yini na othi ngibona lamafoto othi bafake amafoto buka nje lelo foto buka lelo foto Mshumayeli silandela unyazi thina lifaka izaza la ngempela hayi leli la kwaShoprite izaza la ngempela wasezehlisa kushembe izibuko wazithi nje kancane wayesiyambheka uAbela nomnikelo wakhe nezimvu ezinonileyo nawe namhlanje uzobhekwa njengoba ulapha nje na uJehova uzokubheka njengoba ulapha nje namzalwane iba nethemba lokuthi njengoba uze lapha uJehova uzokubheka nomnikelo wakho emva kwalokho bese ukuthi ekhaya emuva iqoma lakho liphindaphindwe kaningi vula incwadi amazwi ahlakaniphileyo isahluko sesithathu ivesi lika 9 no10 amazwi ahlakaniphileyo isahluko sesithathu ivesi lelika 9 nelika 10 uya tanda
angitholile mshumayeli. Mdumise uJehova ngemfuyo yakho. Hamba kahle mshumayeli. Ithi le verse leli mdumise uJehova ngemfuyo yakho. Nangolibo lwenzuzo yakho yonke. Angithi ke njengamanje njoba lapha amazwi ahlaniphile akhuluma noKhayini noAbela. UAbela wayefuyile ezodumisa uJehova ngane ngemfuyo yakhe. UKhayini yena wayelimele ezodumisa uJehova ngane ngolibo lwezinto zakhe ayilimleyo. Iqale eqaleni baba uMshumayeli. Mdumise uJehova ngemfuyo yakho. Mdumise uJehova ngemfuyo yakho. Nangolibo lwenzuzo yakho. Nangolibo lwenzuzo yakho. Ulibo ke abantu abasazazi khona imfino lena kuthiwa yeyintanga kuthiwa inemlibo nikhona amaNazaretha. Bese kuphuma iqongo yodwa ngosiyami ngenze kube ngikhuluma into engaziwa. Sazazi mfundisi sazile. Uyabona ke isho njalo bese kwenzakalani baba uMshumayeli verse 10. Kuthi izinyango zakho zigcwale ubuningi. Kothi amaqoma akho lapho ufaka khona lemfino yakho nalo carrot wakho nalo bhatata wakho nalamazambane akho nakonke uyothi uma ubuyele manje ufice sekugcwele zonke amaqoma akho ayobe segcwele. Nezicindezelo zakho ziphuphume iwayini elisha. Uzobe ungasawazi ngisho nokuvala ngeke ube sekuphuphuma ungasawazi ngisho nokucindezela ungasawazi ngisho nokuvala imphongolweni yakho ngenxa ukuthi uze wazonikela. Njengoba uze lapha nje uzonikela nikhona amaNazaretha. Le nkonzo size kuyona sizonikela. Kodwa ngizoninika isiqiniseko sokuthi manje suka lapha niphindele emakhaya nizofika senithole isibusiso esingaphezulu kwalesi lokwalokho enikhiphayo nizonginikela. Luthunyazi mina amaNazaretha ningithengelwa imoto mihla namalanga yonke into ngakhela imizi ngapha nangapha kodwa mase ngibanikeza abantu ngibanikeza kuphinda phindwa kasikhombisa. Sho njalo usho uJehova omhle wasehlani maNazaretha uthi lapha nentabazwe uthi ke nangomnye umfana ukhona lapha ngiyazi kuthiwa ishobanike kade ninikela lapha ngamalori akhe amanzi eletha amalori amanzi lapha ezonikela. Ngithi ke inkosi izimbusise abe yathola amanye amalori amaningi azothutha amanzi. Lo shembe simlandelayo uNkulunkulu ulawula lapha emhlabeni alawule naphezulu ezulwini. Kodwa kuphela wena ibanani na ibanethemba lokuthi lo uNkulunkulu uyakubona. Noma ngabe uthathe okugcina kwakho ungathi shembe lokhu sengokugcina ungasho njalo. Shembe lokhu sengokugcina cha ungasho njalo. Ngoba uJehova ayikho into angayaziyo. Konke uyakwazi ungasho. Kodwa uzothi uphindele imvona ubone izinto sezenzeka ubone sokuyilokho ubone sokuyilokho ubone sokuyilokho zonke into sezimfaca kwakho. Ufica imbuzi zakho seyizala ishaya amazinyane nga2 nga3. Nenkomo zoshaya amawele. Zoshaya amawele. Ayikwazi ungawashayi. Kodwa awukunikele phela nawe ngelinye ilanga ngomphefumulo. Ake wenze njengoAbela. Njoba silapha endlini njena babili bathatha abasenze njengoAbela. Babili bathatha abasenze njengoAbela. Babili bathatha abasenze njengoKhayini benikela nabo ngolibo. Mayifika inyanga yezulu laphana emzini wase lapha ngapheshe emlazi inikelisa uqhamuka insizwa baba umfundisi konje uba sibonga wena umdluli. Lensizwa lena ke ithatha utamatisi laphana igaxa zu4 lapha njena emva kwa4room wayo iyazikha lezi igaxa zikatamatisi maqeda niyayigeza ithi inkosikazi uthi inkosikazi yebo uthi buyisa iplate uyifaka eplatini lezi zi4 igaxa zatamatisi waseyithatha ngali plate wazisa kushembe inyanga yezulu wathi baba ngiyabona bonke abantu bayanikela kodwa mina ngithi ngizonikela ngalokhu nami enginakho. Yasukuma inyanga yezulu yashaya itafula yasuma yawuthatha lo tamatisi yawuphatha ngesandla yathi kanibheke maNazaretha. Ijabula lithi unikela ngani na ngolibo lwani lelokuzana yakhe. Enze njengoAbela. Phela noAbela akavelanga waba enze njengoKhayini. NoKhayini akavelanga nje waba mubi. Bayingcosana abantu abazalwa bebabi.
Umuntu uyejika nje endleleni ngokuhamba kwesikhathi. Ejikiswa ke uLucifer, umona. Angenwe yilento lokuthiwa ugovane. Angenwe umona, ungene kuye ngaphakathi, ungene uhlala uthi ngce uzungene ngekhanda. Umona uhlezi umona, ayikho into embi njengomona emhlabeni. Ayikho into embi njengomona. Nayo uKhayini wayizelo nje emhle eyinsizwa uAdam ejenti uzela insizwa ejabule etshakadule ethi cha ngizela inkosana. Azi ukuthi uzoyinikeza ubhoko lapha ekhaya nesihlangu salapha ekhaya. Kodwa ayisingenwa umona. Mashayeni ngoba lo mona usungenile wakhula lo mona wagcina esethema nje hayi wemfowethu eshoka abele wemfowethu. Ake sihambe siyelene ehlathini siyogawula igay. Abantu bazazi igay. Igay ilezi zinto eziba ngapha nangapha ejokeni bese kuba nestilobho lapha sithiwa zigay. Asihambe siyogawula igay base bayahamba. Ukhululekile kuAbela naye akajwayele emahlathini. Kanti njengoba lena emthatha nje emsehlathini uyazi ukuthi usefika washiya umkhonto phansi kwesihlahla. Seshiya umkhonto phansi kwesihlahla. Lo mkhonto awushile uyazi ukuthi lo mkhonto awushile uzohlaba ngawo umne wabo. Ambulala. Ushiye phansi kwesihlahla. Uqale wawulola uthela ngamanzi uthela ngamanzi ulola lumne wabo. Amlamayo ozemva kwakhe otheme ekhula lengane lenthema ekhula umama wayo wayithatha wayibeka emhlane wayo lensizwa embelethisa okukhombisa ukuthi bayelamana. Wakwambeletha kodwa uthatha umkhonto wathi ufuna ukumhlaba ngomkhonto. Ngikhona nenkosi eManazareth. Silonkonze njengaleyo eManazareth. Senkonzweni yokunikela. Ukuthi asingabi nawo umona. Awungangena umona kodwa sonke asinikele ngalokho uNkulunkulu asiphe khona. uJehova uzosemukelisa ngamunye ngendlela efanelekileyo. Ngelinye ilanga inkosi ilanga ikhuluma indaba enkulu emzini wasePhakameni, ikhuluma indaba kaMadlamini owayekade nengane yenkosazana. Lengane yenkosazana ikhule imthando Shembe, ihamba imigidi yonke, ihamba enhlangakazi, ihamba yonke indawo. Ngisho eKhenani bihamba. Nikhona eManazareth. Kodwa uNkulunkulu washesha wayithatha lengane yahamba. Thema isihambile yahlala kwaphela iminyaka ngeminyaka. Yayisiyezwa lengane. Iyezwa lengane ukuthi namhlanje ulandwa umama wakhe emhlabeni. Namhlanje ulandwa umama wakhe emhlabeni. Yayisijabule lengane ukuthi namhlanje ngizobona umama. Lashona ilanga yangambona, lashona lesibili, lashona lesithathu, laphela isonto, laphela lesibili. Yayisithi lengane hayibo. Ngoba umama sewalandwa nje emhlabeni kanti uyofika nini lapha. Yagcina lengane sihambile ayidela amathambo yaye enkosini enkulu unyazi lwezulu esiqoni sesibili lihamba yoguqa lenkosazana yaguqa ifika athi baba wathi uShembe Nkosi yamakhosi kade ngezwe ukuthi umama uselandiwe emhlabeni. Kodwa ngimbona ukuthi afike lapha. Luthunyaze hawu. Ubuyazi indaba njengaleyo. Yokuthi umama wakho sewalandwa emhlabeni. Yebo baba bengazi. Kodwa manje ngimbona ufela lapha. Hayi mntanami, uma wakho akekho lapha. Uyafuna ukuthi uma wakho eze lapha na? Ithi ingane yebo ngiyafuna ishisa ikhali nyembezi yebo ngiyathanda baba. Oh. Hayi kulungile. Mina ke mntanami useyimnikeza ke intambo yeshaladi uyayinika intambo uthi lalela ke hamba kuleli thafa uzothi mawusulapha yana uzofika ukuthi ukhamukele emgodini mawukhamuka lo mgodi lona ufike umemeze kakhulu igama lama wakho uzomuzwa esabela phansi bese uphosa le ntambo lena uyijikjele phansi le ntambo mase ibambile bese uyamdonsa lo mama umkhiphe kule mgodi akuona ukuze ubuye naye uze naye lapha. Mona. Yahamba ingane ijakadula, ihamba yeqedindi ijabula. Ijabula ithi ili zwile nkosi
selifike laphe bezukwethu nathi masilamuke ijabule ingane mayisifika lapha sinimemeza unina we mama imbemeza ngegama lakhe ke athi ke lo mama ake nithule nobafazi ake nithuleni ngathi izwi lengane yami nje lelo thulani wasikuyathuleka emgodini angazi noma babevele ngentamo yini odakeni angazi noma babevele ngamehlo yini kodwa khona babevele ngabavele ngakho ukhona yini mama lapha na yayisiyasabela uMadlamini yebo mntana nami ngikhona lalela ke nansi intambo ngiyiphosa phansi ibambe le ntambo lena bese ngikudonsa ngikhiphela ngaphandle yesiqala le manzi yaphenduka yababheka bonke yathi hey uzala uzelula amathambo mina yami ingane izongithatha namhlanje ngiyanishiya namhlanje niyasala khona lapha niyasala sengiyahamba mina sengiyahamba uJehova umhlo wasebuhleni usethumela ingane yami ukuthi ingilande yasiyayisenga ingane intambo yasiyayisenga mhlawumbe ngisebenzisa amagama abantu abazana ukuthi yini ukusenga uNkulunkulu yasiyayisenga ingane yasiyayisenga intambo yayisenga intambo yayisenga wakhuphuka lo mama uthe mayisekhuphuka wathi mayithi uyaphenduka uyabheka ubheka lapha phansi wabona amanye amakhosikazi enamathele kuye edwabeni embambe ngapha nangapha lamakhosikazi afuna ukuphuma naye wayethi hawu yey niyapi nina kanti ngazalela nina yini khona abantu abaphilayo basho njalo uma ukhona nje nje ubani wena isibongweni uthi ucela ingane nje kumakhelwane ufuna uyithuma athi kade ngazalela wena yini uyithuma nje esitolo iyothenga amaqanda ngoba aphelile ufuna nje ithenga half dozen lapha nje tuck shop kumazayizayi amaqanda la iduzane sengisho ukuthi lana wathenga kwa Shoprite aphelile usekubonakala manje nazi ingane efuna yilo athi kanti ngazalela wena yini abanye mhlawumbe ngenza akodwa abekho la endlini abanjalo phela thina silendela unyazi nikhona eManazaretha akekho umama ongabanjalo lapha endlini akekho nobaba ongabanjalo lapha endlini ongathi kanti ngazalela wena noma uthi umfana wakhe akwabuyisa inkomo nazi zodla amasima abantu akekho la endlini onjalo wasephenduka uMadlamini wathi hayibo ngeke phela lengane ilande mina ngedwa wasiyaqala yakhahlela wathi sadu wakhahlela sukane wabakhahlela lesikhathi abakhahlela intambo ke ithi zwi ingane iyadonsa nayo isiyantengantenga ithi zwi ingane siyambona nina useseduzane manje ukhahlela labo bantu akafuna ungena nabezulwini ufuna ungena yedwa leli zulu alihle mawuzongena wedwa eManazaretha leli zulu lasebuhleni ungajabuleli ukulingena wedwa ubojabula amane lingena nonke njengoba silapha nje silingene sonke abanye abantu bayebejabulela ukuthi khona umuntu okhishwayo hawu impela benze kahle ubani bamkhipha ukuthi ngabe saba khona lapha ezulwini benze kahle impela bamkhipha hawu into enhle leyo ajabula impela ezibray ukuthi ubani usekhishiwe akasekho ngeniphinda nimbone bake besho banjalo ngelinye ilanga hayi angiyekele bethawu uthi uyoba na intambo yokumdonsa usibani bani nje bese sengene lapha nje hayi ngathi ungena impela odakeni impela ayikho intambo yophinda imdonse hawu ngeke uhlabisa sadonsa lapha ungena odakeni ngempela uvele ngekhanda futhi uvele ngamakhala ayikho intambo yomdonsa lapha ngene khona ayikho jabula abantu jabulela ukuthi
bazongena bodwa izulu. Jabulethi bazongena bodwa izulu. Ngiyakholwa kube siyalithanda ukulibona izwe lizayo. Masilapha kungenzeka mhlawumbe sonke masilapha sithanda ukulibona leli izwe lizayo. Kodwa asilahle phansi umona. Asiyushiya umona. Maqedane yathi le ntambo mayithi zwini yayisiyaqabuka wayeseyawa uMadlamini waphindela phansi. Yasiyabuya lengane yabuya yezenkosini enkulu unyazi lezulu yazoguqa yathi baba uthi baba hawu mntana masubuya wedwa manje na ihambe sihamba kancane kuhambe inqabashiya ithi ilizwi lenkosi selifile phezu kwethu ihambe sibuya kancane baba ngimtholile umama ngayiphosa intambo futhi wayibamba. Kodwa umama uthe mesenyukile sengimbone selapha eduzane waphenduka wabona amanye amakhosikazi amathele kuye ambambe lapha edwabeni onke amasayidi amanye ambambe ngisho emaqakaleni. Wathi umama esefikelwa umona ukuthi labantu bayapi manje ngoba mina ngilande yena yedwa. Wayese bakhahlela ethi abasukela abantu yayisiyaqabuka le ntambo waphindela phansi. Lutho unyazi lezulu awu ngiyabonga mntanami. Ingakho umama wakhe engeke afike lapha. Noma sekulelizwe umona wakhe akwapheli. Kayini. Noma sekulelizwe umona wakhe akwapheli. Kayini. Unyokubaleleni wekhayini. Ubuso bakho banyokubala kangaka. Unyokubaleleni. Wamthatha kukhayeni umne wabo wayofika naye ehlathini maqedane wayesiyamjuqa wayesiyabuya. Uyithi ke inkosi inkulu ulanga phamasikothe uthi ke angimazi lo mfana ukuthi wayazi kanjani ukuthi umuntu uyafa ngoba uyena umuntu oqala wafa emhlabeni. Hawu manje hey maNazaretha silandela uThixo maNazaretha. Silandela uShembe maNazaretha silandela uThixo wangampela. Amen. Ithi inkosi angimazi lo mfana ukuthi wayazi kanjani ukuthi umuntu uyafa. Ngoba yena umuntu oqala wafa emhlabeni. Lutho unyazisile lapha naye lokuzaneni enelisiwe selumile kukhona amakhekhe ehlelile phambi kwalo kuyibirthday yalo lapha nenelisiwe ngalo yanyaka lo yana usuthe kuba kudanyana lo nyaka lo uthi ke lalelani noma Nazaretha niyangibona mina na sithi amen uthi ke lalelani uJesu lo nomfana wakithi mfana wasekhaya kusho Shembe maNazaretha uJesu mfana wasekhaya uthi kodwa mina njengoba ngikhona njena mina ngimdala kunaye. Masingeke sikholwe maNazaretha. Noma ke ungenani sesikholiwe ke ungenani asale sesikulahla phela lokho kuumona. Kuzosaphi.
sengisho lokho kuwumona kuzogcina kusibekephi. Asiye kumona kaKhayini. Wabela wafela umnikelo. Abela wafela umnikelo. Wawufela nje phela umnikelo wakhe wafa. Wathi qambe ebuyele emuva uNkulunkulu usethi weKhayini umfowenu umbeke phi na uthi ke usaqhubeka nokudelela uthi mina kade ngumgcini kamnewethu yini usaqhubeka nokudelela esonile njalo uqhubeka nokudelela uthi kanti mina ngumgcini kamnewethu yini uyazi sembulele Shemba kaSiphe eManazaretha ingcwele njengengoma le kade siyihlabelela ka239 ivesi elithi uyathanda abantwana abayisolayo akasiphi ukuthi nathi siyisole mhlambe masiyisola uNkulunkulu uyosikhumbula sibuye size kuye sisondele kuye sithi Shemba siphambi kobuso wakho siyayisola kuqabadela sicela usemukele sokuhle mhlawumbe uNkulunkulu uyosikhumbula samukele okuhle nelanga ngiyalibona Manazaretha ayi ngathi likhiphi lokuzane lokuzaneni ngizocela ukwehlala nezansi ngithatha umsebenzi kaNkulunkulu ngiphe wona uShemba unyazi lwezulu ngobuyisele kuye be uyena ozowugoqa ubusisa kodwa mina nawe uShemba siphe inhliziyo yokuyisola ngoba uthi uyabathanda abantwana abayisolayo asiyisole noma singenzanga lutho umuntu uyayisole noma engenzanga lutho mama ekhaya uyayisole axolise kubaba wekhaya engenzanga lutho azi ukuthi baba wekhaya uyena obe wrong kodwa axolise yena umama kodwa ngiyacabanga ukuthi amadoda akudala lawa ayengafuni ukuxolisa amadoda ayengakalibona unyazi amadoda ayengakangena emanzini ngicabanga ukuthi lamadoda lapha ngaphakathi kwalendlu asengena emanzini abuya nophawu nawo sokumele ukuthi akwazi ukuthi axolise uyaxolisa nje indoda uxolise ngisho enganeni yakho izala awu mntanami ngiyabona lapha ngiphambukile awuzokushephuka uzohlala uloko njengoba unjalo kodwa kunoma uhlephuka lengane yakho uyifundisa indaba enkulu uyifundisa ukuthi ikwazi ukuhlonipha ikwazi ukuxolisa noma ingayaphi emhlabeni ikwazi ukwehlela ngezansi ngoba uma wena yise ungehleli ngezansi nayo isoze yehlela ngezansi uma lengane nje uyizalayo ungaze wehlele kuyona uxolise nje ngamabongo awu mntanami awu ngiyabona awu ntotana Bulawayo uyibize ngesithakazelo ngane uyizala vela kuyona yakho uyibhazophelo oyihlo noyihlo omkhulu khona mawusho njalo enganeni ishayeka kakhulu bese ibona ukuthi hawu ubaba sengazenze kanjena bese ishayeka kakhulu iyakheka ke sakha amadoda kusasa azolandela unyazi ngokweqiniso amen siyabonga Manazaretha amazwi amabili amathathu uNkulunkulu omhle wasebuhleni angiphe wona inkosi yobusisa izwi layo sizovala inkonzo isabatha lasekuseni ngengoma ka218 sicele nangiyanondwandwe asihole ngale ngoma le ka218 inkosi yobusisa phama bangcwele Yezani wemazil asiboni inkosi
Asibonge. Ubulalele bethu sawayithumisa eMantsumpeni ngenhlazane wasuka wahlala maxhoba ayibambele wayibamba egcwala inkosi yasemthendeni wathi kuze kwakhe umjiva isilulu sembewu engasena kuphehlwa nangomfezi kuphehlwa ibhulu endududu mbukela isiphithiphithi bewulalo yempi yamacilongo amabili awuvele kungonakele ngitsho nothi inkosi yamakhosi kuthathazela wasezweni qobo umhobholo ekhwelezela umgona ojobela ezulwini ngenhlokomo onhlanzi ngimthanda khona egqulwini uqaphela amavukana namathempeyana elinye lamatshehla athi elinye limtshezi nangeshoba mkhozelo wekhulu eyithe khehle evuthela isigembugembu ethambisa amafumbu angavuthwanga nangesobho ebhodweni logagana ugalaza mkutulo makepu ndlela kayiqedwa mmemezo basabela ngemzimba njengoba bengalashwa isifo sithawaze emathafeni akonosiphathe unobatshazi igolide lokuphakama yingconyo wadla imhlathi amadoda nyukubala athuswa axolulaka amadoda iziphiaphiya umathunzi ubuso buyiziphithi nodokotela umbhela ohlezi bazawulo bavuka emaqandeni abalabuzwa ngelangeni simunyebute buphili isifo sondwangezilamazi inkosi busise ozishaya udlungwane embelebeleni wehlulwa ngezandla sithenke mkhalimo oncubo zizwa amaqembu uncuzula ubhuhama kusuka ematabetula uyaqaqela esiqongweni enhlangakazi nabamabantu abakuyeka ucasha ngezinti wakhibula isambulelo esidlekedleke mgiliwe nosibhukwa bengegila mhlola nabawalaza bafunda baqonda ngizuku baqhube emthathu imdumbe tulongweni ubanqawule izandla nenyawo bakhutshutela isikutshulisa amandla qikolo abasibeke phansi nabathinda iceke bengalalisela izwi lenkosi ihlaba mhlolweni imbaba labayilalela unyendle maqatanyeni namatshaha bacuze ejikeni kwaseme isivukele engayiso esikhundleni bayigatsha sebethi bayinembilo gedle ehlekisa bathe noma sebenqama ngezinyamu badla ngokulambisa ngalo igamakazi likashembele ehlula amanye yasala ehlaba imkhulungwane imukwane zobathatha zowaphakamisha amashwaba zwaluka amana bayiconsela amathi inkosi ezulu nomhlaba incwadi abayifunda bebukela buqama ngoba beyisaba inkazimulo ukuchopha sebeze balitshela amangizo bathi bayiqedile sebeyiqeketha kole kakundwane besho beyifunde kabi beyiqathile indaba izwakale ngodokotela omdlalo sowezenkonzo obuye engasayithandi indaba wayikhuphuka engasayiphumulelanga intaba senhlakakazi bathi zimbi ziyashisa indaba kweliphesheya balambele lihlala lilisha igama bathi kahlela impinda isudilibane samavundevu inganekwane badubisa amakhala sasisenkundleni ephambane ephithizela eshaya ikhaleni yadamba inkwahla wasukuma wayiswahleka waze wavuma nangekhanda usikhakhane wasemalahleni uthanda intelezi yakhe icisha mlilo elothi samalangabe samangula kuqala beyishwaka waphinda wakhomba wathetha ngendlala bathi useyawuqeda uqiphodo kalondini waphela amankefu kwangoma seyona eqeda ukukhumuza onwabe emgqibezaleni sebefika abakwenda bakuthiwa sibambele ntulo umuntu omuhle sengathi uzothatha insini bayobhabhatisa inkosi yesizwe ejalsoni kathi ngungube washoqula zawela isilweni kule
kwabafuzi uqabethu bethi ufipha lenyanga afatela ukhanye emzini wasefeni abalekwinyanga waqaba ukuprofesa engasadle enkomeza muntu imfoto kwesiphesheya lizozethu linazaretha kumnikazi wabantu Nkosi Mkhosi.